Ich denke mal, alle, die wir hierher gekommen sind, Я думаю, все пришедшие сюда können sagen, mir ist wohl in dem Herrn, могут сказать, мне в Господе радостно, denn ich bin im Hause Gottes. потому что мы в Доме Божьем, Und eins hat der Mann Gottes и некогда муж Божий, sogar gesagt, dass sein Herz frohlockt hat, и говорит, что возрадовалось сердце мое, als man zu ihm gesagt hat, lass uns gehen in das Haus Gottes. когда мне сказали, пойдем в Дом Господень. Und ich denke mal, dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, И я думаю, этот псалом, который мы пропели, der Autor dieses Liedes автор этого псалма, weiß wirklich, was es heißt, Wohlsein in dem Herrn. он знает по-настоящему, что значит быть счастливым в Господе. Dieser Mensch hat dieses Lied geschrieben, Потому что этот человек написал эту песню nachdem er alles verloren hatte. после того, когда он потерял все. Nachdem ein Mensch eigentlich nichts mehr hat, После того, как человек ничего не имеет больше und auch nicht mehr, eigentlich nicht mehr sagen kann, dass ihm wohl ist. и не может сказать, что мне хорошо, Und als ihm diese Nachricht überbracht wurde, и когда пришла такая весть к нему, dass selbst seine Familie umgekommen ist, что он потерял свою семью, wisst ihr, dann hat er sich hingesetzt знаете, он тогда сел und hat dieses Lied verfasst. и написал этот псалом. Weil ich denke, И я думаю, weil Gott sein einziger Trost war. что Бог это было единственное для него утешение. Viele Menschen in dieser Welt, die Gott nicht kennen, Многие люди этого мира, которые не знают Бога, sie würden vielleicht in Depressionen verfallen, они, может быть, впали в депрессию würden Selbstmordgedanken bekommen или думали о том, чтобы покончить жизнь самоубийством und würden keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben. и не будут видеть смысла в жизни своей. Aber dieser Mensch Но этот человек, hatte jemanden, у него был кто-то, zu dem er kommen konnte, к которому он мог прийти, sein Leid ihm bringen открыть свою боль und bei ihm Trost finden. и искать утешение у него. Und das ist unser Herr Jesus Christus, Preis sei ihm dafür. И это есть наш Иисус Христос, слава Ему. Wisst ihr, ich bin immer noch beeindruckt Знаете, я еще все нахожусь под впечатлением von unserer letzten Jugendfahrt. Последним выездом с нашей молодежью. Unser Ausflug, der über 5 Tage ging. Наш выезд, он продолжался 5 дней. Und wisst ihr, von da oder nach dieser Zeit И знаете, после такого времени, konnten, denke ich mal, die meisten von uns я думаю, большинство из нас могли von ganzem Herzen sagen, от всего сердца сказать: mir ist wohl in dem Herrn. благо мне в Господе. Der Herr hat sehr gewirkt. И Бог действовал. Der Geist Gottes ist in unsere Mitte gekommen И Дух Божий, Он обитал среди нас und hat unsere Herzen erfüllt. и наполнял сердца наши. Er war höchstpersönlich anwesend. Он был лично среди нас. Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Присутствием Духа Святого. Es wurden 4 Leute getauft mit Heiligen Geist. 4 человека были крещены Духом Святым. Und wir sind alle von da mit einem entbrannten und entfachten Herz weggefahren. И мы поехали оттуда обновленным и горячим сердцем. Und ich denke mal, ein jeder, И я думаю, каждый, dem es wichtig ist, для кого важно dem Herrn näher zu kommen, приблизиться к Господу, der wird ihn auch finden. он будет найден им. Und dann wird er auch sagen, mir ist wohl in dem И Herrn. тогда этот человек тоже скажет: благо мне в Господе. Und genauso, denke ich mal, ist es auch sehr wichtig И я думаю, это очень важно für jemanden, для кого-то, der den Frieden mit Gott noch nicht hat, кто не имеет мир с Богом, der vielleicht auch in ähnlichen Problemen ist, у которого
может быть похожие проблемы, wie dieser Autor von dem Lied. как у этого автора этой песни. Vielleicht hat man noch nicht alles verloren, Может быть, ты не все потерял, aber schon sehr vieles. но многое. Hast etwas verloren, was dir lieb und teuer ist. Может, ты потерял то, что тебе очень дорого, Und siehst keinen Ausweg mehr in deinem Leben. и не видишь больше выхода в жизни твоей. Siehst keinen Sinn mehr in deinem Leben. И нету смысла в твоей Und жизни. denkst, es lohnt sich nicht mehr weiterzuleben. И думаешь, не стоит жить так дальше. Dann solltest du genau zuhören, Тогда будь внимателен was die Worte aus der Bibel zu dir sprechen к werden. тому, что говорят слова из Библии. Denn es lohnt sich zu leben. Потому что стоит жить Ein Leben zu leben mit dem Herrn. и прожить жизнь с Господом. Amen. Аминь. Ich werde uns zu Beginn meiner Predigt etwas vorlesen aus der Bibel. В начале моей проповеди я бы хотел бы зачитать из Библии. Aus dem ersten Buch Mose, Это будет книга Бытие, 6. Kapitel. 6 глава. Ich denke mal, für die, die Bibel lesen unter uns allen, eine sehr bekannte Bibelstelle. Я думаю, для тех, кто читает Библию, очень знакомое место. Es geht darum, dass die Menschheit Здесь написано о том, что человечество verkommen ist развратилось, und der Herr eigentlich alles Fleisch vertilgen wollte. и Бог хотел истребить все живое. Ich werde uns dazu vorlesen vom 5. Vers. И к этому я буду читать с 5 стиха. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Weiter werde ich lesen vom 12. Vers. И дальше с 12 стиха. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Weiter lese ich vom 17. Vers. И дальше с 17 стиха. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Weiter vom 22. Vers. И дальше с 22 стиха. Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал».
Und im 7. Kapitel noch ein Vers, nämlich der 16. И с 7 главы еще 16 стих. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. И вошедшие мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним. Und wisst ihr, als ich mich an diese Geschichte erinnerte, Знаете, когда я вспоминал эту историю, man liest ja immer wieder von neu, мы читаем повторно, dann vergleicht man mit der heutigen Zeit. тогда человек сравнивает эту историю с сегодняшним временем, Und man erschreckt, dass man Parallelen ziehen kann. и оно видно, что можно протянуть параллель, Dass auch heute die Menschheit voll Bosheit ist. что и сегодня человечество, оно наполнено этим злом, Dass einer dem anderen Böses tun möchte. что один другому желает сделать зло, Dass es Kriege gibt. что есть войны, Dass es Terroranschläge gibt. что есть удары терроризма, Und dass die Menschheit voll Bösem ist. и что эта земля наполнена злом, So wie es damals zu Zeiten Noahs war. как тогда во времена Ноя. Und der Herr hat jemanden gefunden, И Бог нашел кого-то, der ihm angenehm war, ein Wohlgefallen war. и кто ему был приятен и правильный. Warum war er ihm angenehm und ein Wohlgefallen? Почему Бог благоволил к нему? Weil dieser Mensch die Gebote Gottes erfüllt hatte. Потому что этот человек, он исполнял повеление Божье. Er ist vor Gott gewandelt. И он ходил пред Богом. Und das war das, worauf Gott geschaut hat. И это было то, что узрел Господь. Und ich bin mir ziemlich sicher, И я очень уверен, als Noah die Arche oder den Auftrag bekommen hat, die Arche zu bauen, когда Ной получил это задание строить ковчег, hat er nicht gezweifelt, он не сомневался, sondern hat angefangen, sein Werk zu vollenden. но начал строить ковчег. So wie wir gelesen hatten, Так как мы прочитали, dass Noah alles so gemacht hat, wie Gott es ihm aufgetragen hat. что Ной сделал все так, как повелел ему Господь. Aber es gab sicherlich auch Menschen, Но, конечно, скорее всего, были люди, die Noah für jemanden gehalten haben, которые думали о этом Ное, человеке, der seinen Verstand verloren hat. что он потерял рассудок. Es gab Menschen, die über ihn gelacht haben, Были люди, которые насмехались над ним. aber alle Menschen, die um ihn rum waren, И все люди, которые окружали его, haben diese Nachricht, diese Botschaft von Noah gehört. они слышали эту весть от Ноя. Und wenn sie es nicht gehört haben, Если они это не слышали, dann kamen die Gerüchte rum, dass da jemand ein großes Schiff baut. то проходили слухи, что есть некто, который строит ковчег, Das heißt, diese Nachricht и оно значит, что эта весть, kam an alle, die um ihn rum waren. оно прошло по земле. Und ich bin mir ziemlich sicher, И я уверен, dass wenn jemand zu Noah gekommen wäre что если бы кто-то пришел к Ною und gesagt hätte, и сказал, Noah, bist du dir sicher, dass Gott zu dir gesprochen hat? ты уверен, что Бог говорил к тебе? Und Noah hätte ihm das bejaht. И Ной, он бы согласился, Und wenn dieser Mensch dann zu Noah gesagt hätte, Noah, nimm mich und meine Familie mit, и если бы этот человек сказал бы, Ной, возьми меня и семью мою с тобою вместе, dann hätte Gott bestimmt nichts dagegen gehabt. я думаю, Бог, он бы не противился этому. Und dieser Mensch und seine Familie wären gerettet worden. И эта семья, она тоже была бы спасена. Wisst ihr, auch heute ziehe ich Parallelen И знаете, на сегодняшний день я провожу параллель und vergleiche die Arche и сравниваю ковчег mit der Gemeinde Gottes. с церковью из Господней. Und auch heute klingt noch diese Nachricht oder diese Botschaft. И на сегодня мы слышим эту весть, Dass es die Errettung gibt что есть спасение von dem Verderben.
от погибели, so wie es damals auch zu Noahs Zeiten war. как и тогда во времена Ноя. Und von uns hängt es jetzt ab, И от нас зависит, ob wir diese Menschen, мы, есть ли те люди, die dann uns diese Nachricht erzählen, те люди, которые слышат эту весть, ob wir sie dann für Leute halten, die ihren Verstand verloren haben, мы думаем об этих людях, что они потеряли рассудок. oder ob wir daran glauben, Или мы верим, dass Gott uns erretten möchte, что Бог, Он хочет спасти нас, dass Gott heute noch die Möglichkeit gibt, и Он дает на сегодняшний день еще эту возможность, in diese Arche hineinzugehen, чтобы войти в этот ковчег Господень, solange noch die Tür offen steht. пока открыта еще дверь ковчега. Denn wenn der Herr die Tür verschließen Потому wird что когда Господь затворит двери und der Letzte in die Gnade eingehen wird, и зайдет последний в благодать, dann kann man noch so lange klopfen, тогда можно долго стучать, rufen und schreien. кричать и вопиять. Aber wenn die Tür verschlossen Но ist, если закрыта дверь, verschlossen von Gott, закрыта Богом, dann können wir noch so viel wollen, тогда все желания человеческие, wir werden diese Tür nicht öffnen они können. не смогут открыть эту дверь. Und die nicht in die Gemeinde eingegangen И sind, тот, кто не вошел в собрание, в ковчег von Господень, dieser Errettung nicht Gebrauch gemacht haben, кто не принял это спасение к себе, werden außerhalb stehen, они будут стоять вне, wenn dann dieses Verderben kommt, если придет погибель, und werden bitter Tränen и vergießen. будут плакать горько. Deswegen ist es noch nicht zu spät. Поэтому еще не поздно, Noch steht die Tür Gottes offen, потому что дверь еще открыта. die Tür in die Gemeinde Gottes, Дверь в собрание или в церковь Иисуса die Христа Tür in den Himmel и дверь в небо zur Errettung. к спасению, Und damit der Geist Gottes для того, чтобы Дух Божий in unserem Leben в жизни нашей verwirklichen kann, das, может совершить то, wozu wir berufen sind. для того, для чего мы призваны. Das Wort Gottes sagt uns, И Слово Божье говорит нам, es sind viele Berufene, много званых, aber wenig Auserwählte. но мало избранных. Und lieber Freund, И, дорогой друг, du vielleicht das erste Mal so eine Botschaft hörst, может быть, ты первый раз слышишь эту весть. so sollst du wissen, dass du ab jetzt ein Berufener bist. Твердо знаешь, что ты зван от сегодняшнего дня. Und von dir hängt es ab, И от тебя зависит, ob du ein Auserwählter sein wirst. и будешь ли ты избран или нет. Einer der wenigen, die auserwählt sind. Но малые, которые избраны, Lass diese Errettung nicht an dir vorbeigehen, да не пройдет это весь спасение мимо тебя. damit auch du eingehen kannst Но чтобы и ты вошел in diese Arche, в этот ковчег in der спасения, das Leben ist, там, где есть жизнь, in der Gott persönlich anwesend ist, там, где присутствует Бог wo лично, Gottes Geist wirkt там, где действует Дух und wo Божий, es Freiheit gibt. Halleluja. и там, где есть свобода, слава Богу. Preise unserem Herrn. Аллилуйя. Vielleicht sitzt jemand und meint, ich bin aber schon lange Zeit gläubig. Может быть, сидит кто-то и думает, я уже долгое время верующий. Ich sitze schon lange in dieser Arche Я уже давно нахожусь в этом ковчеге und warte, bis die Tür verschlossen wird. и ожидаю только того, чтобы затворилась эта дверь. Aber Gott wartet noch. Но Бог, Он ожидает. Und vielleicht ist es dann jemandem schon zu langweilig geworden, in dieser Arche zu sitzen. Может быть, кому-то это уже слишком долго, он долго как будто бы находится в этом ковчеге. Und meint, noch mal rausgehen zu können. И думает, он имеет время еще удалиться от ковчега. Vielleicht rausgehen und noch etwas zu sehen von dieser Welt. Может быть, выйти и посмотреть еще, приобрести от этого мира. So sollten wir sehr aufpassen, Тогда мы должны быть очень внимательны, dass sobald wir rausgegangen sind, как только мы удалимся или выйдем с ковчега,
jemand anders vielleicht reinkommt, что, может быть, кто-то другой войдет unseren Platz einnimmt и получит наше место. und sich die Tür danach verschließt. И после этого закроются двери. Und dann können wir noch so viel wollen, И мы можем много желать, wenn diese Tür verschlossen но ist, если эта дверь закроется, werden wir nicht mehr hineinkommen. мы не сможем зайти обратно. Deswegen ist es wichtig in unserem Leben, Поэтому это очень важно в нашей жизни, Geduld zu haben, иметь терпение, auszuharren, чтобы достигнуть, zu verharren im Gebet und im Worte Gottes. чтобы оставаться в молитвенном состоянии и пребывать в Слове Божьем, Damit uns diese Welt da draußen nicht lockt чтобы этот мир, он не влек нас, und wir nicht uns außerhalb der Arche befinden. чтобы мы не оказались вне ковчега спасения. Und deswegen, egal wie gebunden du bist, И поэтому неважно, чем ты связан, mit welchen Sachen du gebunden bist, какие вещи привязывают тебя. wenn du kommst in die Gemeinde Gottes, Если ты входишь в собрание Божье, da wo der Geist Gottes wirkt, там, где действие Духа Божьего, wirst du Freiheit bekommen ты получишь свободу. und nicht nur Freiheit, sondern Errettung, preis sei dem И Herrn. не только свободу, но и жизнь вечную, слава Господу. Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute noch der Zuruf klingen wird. И я сегодня уверен, что будет сегодня звучать призыв. Die Brüder werden uns noch zurufen vom Wort Gottes. Братья будут говорить от кафедры Слова Божье. Und der Zuruf wird erklingen. И будет звучать призыв. Und von dir hängt es ab. И от тебя зависит. Von mir hängt es ab. От меня зависит. Von uns allen, ob wir eingehen werden in diese errettende Arche, in die Gemeinde Gottes oder nicht. От каждого лично, войдем мы в этот ковчег спасения или нет. Deswegen lasst uns jetzt mal erheben, Поэтому давайте мы встанем zu beten zu dem Herrn, на ноги и будем молиться Богу, damit der Herr uns gnädig ist чтобы Он был милостив к нам, und damit wir in dieser Arche der Errettung sein können. и чтобы мы находились в этом ковчеге спасения. Wir werden beten. Amen. Мы помолимся. Аминь.